bagasan hari paso jalahani begitu salut na panguruna saya tokdo di bagasan hari paso taringo isi panganon na puasa tami Tuhan muna Raja Nabi ingajuhut namar saudara Raja Nabi Raja Burun bersumpah di Tuhan muna 10 jari-jari pas 10 saudara sebajuju dan kami pangkul Raja Nabi di Sibayeno alai tungiro benatuk tarpatu pahami songon dalam nami lau pasal pukapura saluna Raja di bulan-bulanan asa martinagi Tuhan dapat dengan basai saya di pasu-pasu masa luhutna najina manitaran nami asa dong Raja Nabi kau tama siani dalam pasal nami Tuhan muna saluhutna bulan-bulanan jadi taringot isi panganon dan pasal kami Raja Nabi dohorong kami masuk hata dengan tua-tua berbau gaduk berbau holi-holi udah si gudong-gudong motif si berdiri saya pamurnas main komarang saudara tubuhi si basida pada ini bayi si paneang holi-holi asasi pipi masih opa golang-golang pengarahutna tung somoni Raja Nabi na boleh terpasah tami somon si panganon na tahu kalau pasal apa kamu dah udah Nabi saya Tuhan tama na pasal pasu-pasuna suang-suang nak Raja Nabi mari deke si huru-huru deke si Tio deke saat nampina saat puna Tuhan bisa luhut apa murua-murua nunga tung masailas rohana Raja Nabi ambiya matutu somong taniang munai saya huru-huru mahami saluhut apa murua-murua udolok utarua jada tioma ay umal latih nami tujuan dero saat apa namuli saat anak kanarenggan tumpahau itu apa perdengar basai jalota tujuan dero jadi Raja Nabi yang taringot di situ di si pangalan na sosadi Raja Nabi panggawian parparasa do pinawana silongko di mga Raja Nabi mardunga maulian Baulade mah baru panggawian parparasa do hape ido na kapasita alay ang baru kada kudo na uli mardunga dari kan asasya ku sa unang jala ruso na magdara na manakasi mahami ang baru ditakas ni asatakas mau bisa dibuka takasan di sekolah asakas na ida luhu kaduma takasan ila mangora asakas mangora marbuwa asarok sibigo na matara sa nalia dulu do inata sorry bada sino boti mahami ang baro horas jala gawe matutu Raja Nabi dielek nami akaso nang diboto muna Raja Nabi damnai pulu na singat to behami jala bulik-bulik na nila kopon jadi di dokrohan nami Raja Nabi di bagasa sedario namang goyang kadauli mahami di saluhut apakah data di hari-hari kanang sarta so ni mari dokrohan nami Raja Nabi mardongang mauliat baulade mamang baro tohono tutuya ang baro manggohiang ka na hulanggong ng tahatay diyak ka hari-hari ng sapu baulade matutuni Tuhan dapat dengan masai tadado hamo manggoro si suapulu jala panjala tadama mo si boto uhum jala kana diraja tohono ang baro na kunti-kunti di patakot na kota manangyari